and greetings to all our Pākehā friends throughout New Zealand. Ahakua I rangona ngā Māori pēnei a Airene koe nao rauwa ko kingi tahiwi I te Reo Irirangi o Aotearoa I te hiku o ngā tau 1920. No ngā tau 1980 rānō ka tū te Reo Irirangi Māori mo tūhake tuatahi I Aotearoa. The idea was that we would create a radio station which would be at the very centre of daily life in the community. That it would be the hub of a modern bilingual community, ko ngā reo, bilingual school, with parents struggling with Māori in many cases, but at the centre of it, radiating out, if you like, in the centre of modern urban Māori life, we would have a radio station transmitting the culture and broadcasting in the Māori language. I whakatua ngā kai whakapūmau I te reo o Pōneke, he mea tautoko hoki e te reo pūreo Māori I te whare wānanga o Wikitoria, a koia te Reo Irirangi I mua atu o te Reo Irirangi o te Upoko o te Ika. I pāohotia te reo o te Upoko o te Ika I te āpērira o te tau 1988, a e ka hatonu ana te haere a mōhoane. Ko tēnei te Reo Irirangi Māori o Te Upoko o Te Ika. Kia mutu rāno te wero āture a ngā rōpū Māori pēnei I te kauni hera Māori o Aotearoa, me ngā kai whakapūmau I te reo I ngā tau 1920. Kātahi rawa te kāwanatanga ka uatiki te tuku pūtea ki ngā Reo Irirangi a iwi, me te kōtuinga Irirangi Māori a motu. I tino whanake ngā Reo Irirangi Māori me ngā Reo Irirangi a iwi, I tai whenua me ngā tau nenu nui. Ka taia e ngā Reo Irirangi te toro atu ki te pokapū o ngā hapori me te kōrero I te reo a iwi, me ngā kōrero o te hapori rā. So Donna, do you listen to Māori radio? Te Upoko o Te Ika. Yeah, I think that's a massive radio station. They play a lot of New Zealand music which I don't think is heard enough. So would you like to hear more? Yeah, a lot more. If we don't have things like this, nobody will ever know this Māori thing's around, going on.